Om Swastiastu semeton sami sane mangkin titiang berada ring Pasar Sengol Tegal Cangkring Jembrana Bali. Nah mangkin niki titiang ngerereh sanganan Bali. Yuk sareng-sareng. Nah kebetulan niki dagangnya baru buka nggih. Jadi sanganan Bali sane keadol Riki sangat beragam nggih semeton. Enten bubuh sumsum, tayen buati, lakla. Nah baru buka biasanya warung niki langsung rame nggih semeton. Terus niki tiang pesen 3 bungkus jajak campur nggih semeton. Nah niki sudah selesai dan lanjut kita akan makan di rumah. Ye, akhirnya dapat semeton. Yang pertama niki jajak pisang rai sareng klepon. Nah terus niki jajak campur nggih enden tayen buati, laklak sareng klanun. Nah yang terakhir niki bubuh sumsum campur gintil semeton. Dan niki penampakannya semeton. Gimana, bikin ngiler nggak? Nah niki untuk minumnya wonten es kuun nggih semeton. Kebetulan tadi Aje yang buatin sebelum berangkat kerja. Niki kuunnya semeton pas banget. Nah niki sampun mendaging jeruk nipis biar tambah seger. Mantep niki semeton. Yuk gas. Oke semeton, kita coba langsung dumun nggih, icip dumun jajaknya. Ani niki jajaknya pisang rai sareng klepon. Kita coba dumun nggih pisang rainya. Niki masih anget. Coba dumun. Enak banget teman-teman. Manisnya alami, manisnya dari pisang juga. Coba yang niki klepon, hijaunya niki alami nganggen daun kayu sugih niki nggih. Kita coba dumun. Mantap semeton, nyangluh pisan niki. Mangken minum esnya dumun. Niki es kuut buatan dari Aji nih. Mantap banget semeton. Niki dagingin kuutnya dumun. Coba kuutnya dumun. Mantep. Daging jeruk nipis kipas banget ini semeton. Nah semeton mungkin kita coba jajak yang niki. Niki sanganannya gintil sareng sumsum nggih. Niki sumsumnya kesukaan tiang banget. Kita coba dumun. Enak banget. Niki hijaunya nganggen daun kayu sugih. Gulanya juga enak banget niki. Alami banget rasa gulanya niki. Yang niki jajaknya jajak gintil nggih, jajak piling-piling. Mantep banget niki semeton. Makin coba lanjut icip jajak yang niki nggih. Niki wenten sanganan laklak, tapi ten pun niki semeton nggih. Laklaknya niki pas banget. Coba semeton nggih. Mumpung ada ajinya niki cek sikat manten. Niki sanganannya tayen buati. Coba dumun semeton. Minumin es dumun semeton. Pangten lelenan niki. Kuutnya niki pas banget. Oke semeton, untuk jajak Bali niki dagangnya nike bertempat di Jalan Denpasar Gilimanuk. Tepatnya nike di Pasar Sengol Tegal Cangkring. Nanti seruning semeton lewat Makayunan Numbas dados mampir nggih. Kita dukung nggih kremo Bali sane madolan, mangde sareng-sareng bisa berkembang.
Oh ya semeton, dagang sanganan puniki bukanya jam 8 malam. Tadi aja udah rame banget niki nggih. Untung tiang antrian punya pembeli pertama niki. Oke semeton, sekian dumun nggih video tiang kali ini. Yang mau lanjut makan jajaknya dumun, ya enak tiang makan sendiri, nanti semeton gelak-gelak lagi di rumah nggih. Sekian dumun, kirang langkung ampurayang. Suksema.